Ekigombe kya Rubeho Women's Association muri Singiro kirimu ba memba abari kurenga 250 kandi aba batungwire amakagabo na munonga okushashurira abana babo ebishare by'amashomero. Abacyara turi mu tawuni noshanga ineka konkera hine tawuni abacyara ntubegese kuba kurinda amakaga gabo kubaga ry'amayonjo tubegese kuba bateka amezi go kunywa tubegese kuhereza abashije sitinsa Rwamerama abasimire yabahabura okugendo misho n'ekitekateko cyo kutongoza ekigombe okubasako wakiza umwana nyina imbabazi none ndakumuri nabagira kirimu na abu nabo bagenzi banje aba bakanshinda bandita tukahereza isente zo korotino rwa Karubanda abashonshomezi ba district engineer akargaho nango atakagenda isente mwago kutandika korotino bazaruguto kandi barushisha kibasomeseza intwaza y'owaka era kuzina abakyala bayina obuzibu bw'obutakkaanya n'abantu n'ekibiina kino kigezezzaako okulaba kidinganya abaami n'abakyala mukaaga tugezeho kwegesana mu amaka gitu kureberera abashija bitu ninga nabo kureba nkutwahikana hihi nabo n'obwo twakuba tugira mu kibiina k'ekyo wasiga watebekana seka kuwataho umushija yamanya ngo wogira hiwogire yamanya ngo wogire kutere kibina kecho kutungura kandi turwanisa obwita no makagitu gasha kwa Arwaswa